chamber along Jowai Khanduli by Chalang so Enisia Tawara Potak Kaching by. Difu Basic Training Center along Ninia Parman Yoga Workshop Kipadopon. Puluni Panigang along langsung maybe block pen kiron pon IAY hempatang dede. Cardom News time along penili Willerburn Krupi Nanarjik Tabir Tangton Pen Hamlen Rongspi along MLA Carbialo Chamas Council Chairman EM District Administration Contractor Lapen Hamren Aradatum Angbong Jowai Khanduli Abatalangso Kachilenga Tawara Potak Arsik Jit Pen Kachingwai Birta Card News Perenge Jesening Hipen Birta Nang Pali West Carbialo Kedora Radatum Arjing Club Pen Kachilenga Tawar Kimimia Jok Penaan Kisung Jatong Nang Rintilo NEC Pen Kasalampon Jowai Khanduli Baitalang Sotawar Ajak kiding kilometer trok kep am doji labang sotowar West Carbiang long rong supi hamren an krongpura towar lo arjiding kloi pen rara tum kachileng kisum kaching tang nangapi surihin le kre sening kan MP Brensing ingti pensika kuti trok skebra hini kepanang pontang atangka pen towar kesalam pon jiapan long e sompon lo labang sotowar kesalam jiapan bangki thama contractor atumapan pajir lo sitame ongrung ason pen alang litum towar kesalam patang tedet lo lasojok inglong hawara rara tum ansu se kachileng towar kaheno hektik an chetong thunang rintilo apitu labang sotowar kasalam ponjiapan parbanchal suppliers and contractors adumpen side deng ponlo sidame contractor atumapan thangbak betangka ke hanglapen kam kiklem atumapan kinep kang huai huason kompanya tum chetong nanglo kompanya tumpen towar kasalam pen kisungka chetong nang aputhak non hejong hamren langching bar along RC krung pen mai ingni ponlo labang somai long MLA Dr. Mansing Rongpi Carbiang Long Autonomous Council Chairman Horan Singh B, EM Rup Singh Teron, Hamren Police OC Kamal Chandra Bora, Contractor Pencheng Lok Penaan Hamren Arada Tumta Labang Sokaching Wailong Chitong Dun. Raise mane bojo herai dise rasta to mane contractor বেলেগ কাম দি আছে কাম হ'ব পৰা নাই কাৰণ ইয়াতে মানে ধন দাবী এইবিলাক চলি আছে bojo হিমা পাৰ হৈ গ'ল এটা আমি ৰাইজে এই যিটো সহযোগ লাগে এই ডিপাৰ্টমেন্টৰ লগত হওক বা এই ঠিকাদাৰৰ লগত হওক যে এই ওয়ার্কিং সিজন এই মাৰ্চ 31 তাৰিখৰ ভিতৰত এই কাম হ'বই লাগে আৰু ইয়াতে ভাল কোৱালিটি কাম হ'ব লাগে আৰু এই কামটো চাবৰ কাৰণে আমি মানে দাবী কৰিছো ইয়াতে দাবী কৰো যে আমাৰ NEC PWD রোজ ডিভিশন তো আমাৰ মানে পলিসিটো ইয়াত আছে যে য'ত কাম আছে তাতেহে আহিব লাগে সেই সুদূৰ কামবোৰত থাকি তাৰপৰা এই কাম ইয়াতে ইকো সুপাৰভাইজ কৰিব লাগে Difu Basic Training Center along Ningkan Hinian Elementary Education Diploma Kiana Tumapan non hejong nikri hinian workshop ke badopon along Ninia Parman Yoga Workshop ta kipipon pusi Card News salang birta nangli nikri hinian Difu Basic Training Center along Elementary Education Diploma Kiana Tumapan Workshop kipipon pado labang sa workshop ki padopon along Ninia Parman Yoga Siketa Pipon Ninia Parman Yoga Workshop ke padopon Japan BTC Principal Dhonsing Timung Lapen West Carbiang District IS Katharsun Ingti Pensi Ingpupon lo Eastern Carbiang College along Assistant Professor Mondol Teron Pensi Seke Pipon lo labang sa Seke Pipon Sai long Sarsing Tisulapen Gori Shankar Basumataria Tumta Chetong Dun Langsung mepi blok ke parlo ang kiduk da darat tumapan ke panong pontang AIY hempinaan kikim kirang ke patang ponpe da pothak Card News channel perang ke pen birta nang pali Carbiang long along rialong kiduk det arat atumapan blok pen keron pon AIY hempini arnianta kikim kirang ke patang ponpe dopiglang lason si Puloni Panigawa long Ramsing inghi achor kajek teron piamen pen kelong dun AIY hempini arnianta patang pipedet Hem kapatang jipura alang litum apong blok along cedamlo. Setame alang litum akisung katora puthak blok asai kamalong JE lapen ram sevak atum asapta RDNA pusi pachini.
Kat news channel apherang ki atum pen laso aputak birta kelong pen kahumridam ahut nang kepachini dun atengki JE gram sevak la pen rong along inut banghini politics along kachelang dun ketek kere puka cekrong atum sikasuri thom ke matang kata chopidet pusi aiwai ahem kelong dun abang pupen nang chethan dun ni men ge ram sing parikha chilibar along maram non bangene prapjin tan ekdom kram sibok pen ajat tan ni non tuning gilo ni hena patang beg na ponon la Januari la Januari la December ke na patang nang ko thaiwelo do thaiwelo kiki ma dim le ka bede tang le do pot lage ni do long beg nang pon ni la hena patang nang ko non malam sopor phan dhine pharman birta mountain panik sina Aprangsi nili kating honai nilip arat lapen karbi anglong arat kidoan aphanda nili ning aklong pen Christmas akardom pajir iglo kardom kedamtang aningkan kemesen pen kadu kowe ke jok kelong asom hosi pining labang so a Christmas pen ajok kadu kowe karbi anglong kidoan arat tumta ning arong ning kang sam lapen arna malong ahir jume long popusi nili ning thelo kardom Biswas Car Zone, used four-wheeler showroom near Harukat Civil Hospital. All types of used cars are available at a very cheap rate. For more details, please contact at 9435169675 or 9954835181. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available: list of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming, full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup, list of facial, signature galvanic facial, signature Orlatus facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Aturkimi Outlet, Difu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. Holy Child Academy, Lurulangso, Difu, Karbi Anglong. New admission starts from 15th of December 2017 for the class of playgroup to class 5. The new classes will start from 8th of January 2018. The academy provides many facilities such as computer education, secure environment, music and dance class, art and painting class, playroom, audio-visual room, school tuition, daycare, school tiffin, smart class, child development center, etc. Parents or guardians are requested to collect admission form from the principal office at office hours. For more details, please contact at 9854-143-772 or you can also contact at 03-671-27900. Biswas Motors Yamaha, two-wheeler showroom near Hauragat SBI ATM. Full tank fuel on all scooters is offered till Christmas. Good servicing facilities and all accessories and parts are available here. For more details, contact 7896955806 or 9954833491. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Kanch, Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang salahormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecuason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang,
Kecho Ajang Tu, Tharmit Aduk, Thelua Kreng, Chitronola, Ukthor Pen Chenglok Ong Dung Hemalong Akenang Sot Hormu Long Pon Ikji. Dihin amo piputot biortalang bang tulo. Karbiang long ajaha kadim cibohong cihuri pen suluk sodakatomon kidoji angring lang damsi karbiang long along non hejong under section 144 CRPC pipon tang lupusi magistrate mati deputy commissioner non hejong hukum bipon. 144 CRPC ki BSek office athengnu beha hema thengnu picketing kachisong armuchejeng padolongli adang hini bike scooter scooty motorcycle along banghini chathabrab longli puta khamkhe lapanan parta donation slogan kataram arpong along poster ketar mate pabon longli lan chotkali hukum NA pin pen ase kethe mate loudspeaker ta en longli puta 144 CRPC along hukum kipi paso Suarlo oso Arleng kesar keso abang phua bang phi lapen keton kelanga tum dangni akari along kachathablong avar sai pipon Aron karkan abang phua abang phi Indian Penal Code ateng adai doji puta hukum alolong pangdak thu Thailand rong supi Bangkok along non hejong Asian Body Building and Fitness Federation pen kachipate kipadopon along di mahasab haflong riso asama parman nong mekevan Thailand Bangkok along matijong ni Paikrit Choksi pen ni Paikrit Sirkep an Asian Bodybuilding and Fitness Federation pen kachipate kipadopon along di mahasab haflong riso pranap langthasa nong mekevan langthasa pen labang so kachipate along gold medal hini parisim dun long pusi pirta rip dun long Birta Bangila Pansikang Ton Pon Iglo, Lang Ibom Tekan News Channel, Dome Thakmik Kuruang Tu.